Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngivikele njalo Somandla, ungivikele njalo Nkosi. Nalabo abangajabuli uma bengibona, kodwa wena uyabazi, ngivikele njalo. Yilo nabalwa nami ulwe nezitha zami. Bafowethu, ngale video le engiyenzayo ngithanda ukucacisela abantu ukuthi kungani ngila kule inkundla zokuxhumana. Bafowethu, njengoba ngila kule inkundla zokuxhumana, inhliziyo yami ibhlungu uma ngabe ngibona abantu bakithi bephambuka behamba ebumnyameni, abanye behamba baze ebumnyameni, abanye behamba bengazi. Ake ngicacise ukuthi kungani sometimes ngisebenzisa amagama anenhlabathi. Njengamagama ukuthi ngithi mhlambe abantu abangamaNazaretha bagqajelwa amakhanda, bagula ngamakhanda, basangene. NamaKristu ngithi bagqajelwa amakhanda, bagula ngamakhanda, basangene. Bafowethu, lento ayi ukuthi ngisuke ngiyikhulunyiswa ukudelela, kodwa ngisuke ngenza ngamabomu. Nalabantu laba abakhonza amadlozi, abakhonza abantu abangasekho egameni, amadimoni egameni labantu abangasekho, nalabo abakhonza inyoka, abakhonza indlondlo, abakhonza into ezisemanzini. Uma ngithi labo bantu labo bagula ngamakhanda, bafana nemkhovu, bagqajelwa amakhanda, amakhanda bagcwele upelepele, ngisho zonke lezi zinto lezi bafowethu ngisuke ngenza ngamabomu. Uma ngithi amaKristu agqajelwa amakhanda ngoba akhonza uJesu, into engakazi bekhona umsangano wakhanda wamaRoma, ngithi bonke labantu laba basangene. Abantu abakhonza izithombe, abantu abashisa impepho bethi bekhuluma namadlozi, ngithi basangene bagula ngamakhanda. Yonke lento bafowethu ngisuke ngiyikhuluma ngamabomu ngoba ngifuna ukuthi abantu bangithuke. Lesikhathi abantu bengithuka kula ngibona khona ukuthi okay, usuthi le video yami bayizwile, bayilalela, iyabahlaba lento le engiyikhulumayo ngoba iqiniso vele liyababa. Kodwa engikwaziyo mawufunda incwadi kaJohn 8:32 ithi niyakulazi iqiniso bese liyamkhulula umuntu, bese liyanikhulula. Ingakho ke bafowethu ngenza kanje, ngisuke ngenzela ukuthi abantu abahlabeke. Bese ngishiya inamba zami ngithi 078 214 3189 061 458 5537. Ngenzela ukuthi abantu bangifonele bangibuza ukuthi Wembatha, lezi zinto lezi ozikhulumayo ngathi uzithathaphi. Ngenzela ukuthi abantu bahlabeke, bezwe ubuhlungu, bavuke emaqandeni. Yazi bavuke baphaphame, inkungu le egcwelela emehleni abo bese iyasuka, abantu balibone iqiniso. Mangithi mina ubusathane ukukhonza ushembe ngoba ushembe umuntu, ngenzela ukuthi wena okhonza ushembe uvula amehlo uzibuza ukuthi yini le uMbatha akhuluma ngayo. Mangithi mina kubusathane nobuhedeni ukukhonza uJesu, ngenzela ukuthi uvula amehlo uzibuza ukuthi yini le uMbatha akhuluma ngayo. Uma ngithi mina kubusathane ukukhonza abantu abangasekho, ukukhonza amadlozi, ukukhonza amadimoni, ukukhonza izithunywa, ukukhonza inyoka, ukukhonza into esemanzini, ukukhonza inyanga, ukukhonza ilanga, ukukhonza umlilo, ukukhonza inkanyezi, ukukhonza ulwandle, ngenzela ukuthi uvule ingqondo uzibuza ukuthi yini le uMbatha akhuluma ngayo. Bese uyangifonela, hayi abaningi ke bafowethu bayangifonela bangibuze bese ngiyabachazela. Uyabona inhlamba engizitholayo ziyangiduduza mina ngoba mawufunda incwadi kaMateyu 5 ithi nibusisiwe nxa benithuka, beninyefula, benibiza ngazo zonke izinto ngenxa yeqiniso. Jabulani nithokoze ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Bafowethu ngisuke ngenza ngamabomu, ngisuke ngenzela ukuthi nivule ingqondo nento mhlawumbe obukade ungayicabanga. Uma ngithi wena ongumKristu noma wena ongumNazaretha, uma ungazi ukuthi ukhonza ushembe kubusathane nobuhedeni, wena ke uyisikhonzi sikaSathane esingazazi. Kodwa mangabe wena uyazi ukuthi ukukhonza ushembe kubusathane nobuhedeni, kodwa umkhonza wazi, wena uyinceku kaSathane. Ngibuye ngize kumaKristu, uma ngabe wena awazi ukuthi ukukhonza uJesu kubusathane,
uyinceku uyini uyisikhonzi kaSathane esingazazi. Kodwa mangabe uyazi ukuthi wena ubuKristu uyinkolo yobuSathane umsangano wakhandwa amaRoma kodwa uyaqhubeka wena nobuKristu wazi uyinceku kaSathane uyiagent kaSathane usebenzela uSathane udonsela abantu esihogweni uyazi wena ukuthi uyosha kodwa ngikhalela izimvu lezi wena oyiholayo ezinethemba zokuthi ngoba iholwa uwe wena uziholela enjabulweni kanti uziholela esihogweni. Yingakho ke bafowethu ngithi ngenza ngamabomu ukuthi ngikhulume kanje ngoba ngifuna ukuthi abantu bavule ingqondo bayihlaziyo lento yokukhonza abanye uNkulunkulu. Uma ngithi munye uNkulunkulu akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe, wena okhonza abanye onkulunkulu uyinceku kaSathane noma uyisikhonzi kaSathane usebenzela isihogo. Igama lakho libhaliwe esihogweni. Ngisuke ngenza ngamabomu ngoba ngisuke ngenzela ukuthi uvule ingqondo ikushaye lento le ikudle. Uma ngithi hamba obheke encwadini kaLuka 16 verse 19 wehle nayo ukuthi abantu abangalaleli kuzokwenzakalani kubo mangabe befika emathuneni. Ngenza ngamabomu bafowethu ngoba ngifuna ukuthi ngikuvuse emaqandeni uphume ebumnyameni ungene ekhanyeni. Ngicela ukuthi ke bafowethu sithi sivala unyaka nibe nilazi nonke iqiniso. Olivumayo alivume, ongalivumi angalivumi. Kodwa mina ngelanga lokwahlulela ngiyobe ngimile phambi kwesihlalo sebukhosi njengoba esho nje uNkulunkulu ethi yawma yaqumu an-nas lirabbil alamin. Ngalelo langa bonke abantu bayobe bemile phambi komdali wabo. Uma ngimile ngalelo langa ngifakaza nani nibe ofakaza ukuthi cha umbatha wasitshela kwaba yithi esiba amahlongandlebe saqinisa amakhanda sahamba ebumnyameni sazi ukuthi sihamba ebumnyameni. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.